But the story not here when na kutaria yona lamba yandi no ne yakosani Then on a story kalaga mwili tukenda 15 years. Mwili tukenda miaka 15. Na kenda miaka 15 niko waite syana inya. Siau. Imuma syani we na kazi ni wapo. Agana miaka 15. Igana miaka 15. Nika kaluwa kana kambe kaenda miaka 14. Matuku 14 mwezi wa mwanzo 2021. Niko ditia kana ngo safuka. Tuwe kuko safukiti. Kaitia ka brother ka ko ibinde ukena mwako mwana mita tuna pilo. Kaka bingia meuke. Kaka bingia meuke na pilo. Ila ka kwa atagele ka yobe bakaka bwike bulo mukitana. Matuko muonza mwa na 2021. Musibone ne gikambura ko wa sister wako wena miaka 5 oingi kwako muita na pilo na indi you and mama ziwe ya meza ni ndi chao kiende ko na mabeba no ya syana syana zitu ziwa uni nyao na kio uona kaya na madiko ndeke anda kama kawaida. Aya kazi kwa ngo wako. Ulazuzu wako wekala kaiko waka kazi nikako kwa kukadhitia kidhimani. Kwa kadhitia kidhimani. Onakana kuona kale duguyu kaizondo kake kweka. You kwema tuko mbaoma hiyo. Kwema tuko mbaoma hiyo niwe yuke school abala kakasomea. Kabo ye mwalimu simu. Sebe na simu ye batakendo kona. So yukako ne asimako. Kame yango Ninye no ye mwana ake. Wala yune kazi ni wa Kelitu la. Saizu kaka waje na kazi wakazukulu. Kazi wakazukulu. Witi na waka umboyi tiwo azima kwa mana galati le skulu. Magalati skulu yu makatwa kwa I think the movisa mabo lisi. You magalati skulu mbe wa ni muyu. Ende ka umbolona niko kwa waite. Ungaona na masiane we. Nikaanza ko yuke wao kiane wamana. Ko na tako? No. Yiba yo lo kukatumia. Ona spiritual mbo niko matha ukawamo. Niko waite syana inya. Nipo ka elu tukande persist. Yani ko yu kaleka ko unduke ko keka nguya dayu. Kalizondo kaela kaleka ko. Kalizondo kaela kaleka. Kalika izo amba uti okutumewa. Nikutumewa no. Tia mundu kapozia kaambia korandu katumia tangent. Yakale tukaya kanda abantu kakembangekeka. Ola odaidi wawo. Izo mbodu ko kaka katwika possessed. Yukambiwa kakambiwa utumiwa. Mundu wendo ka fulani koni ko ka utumika. Yubalanda ezeka kabikie bantu kesinja kuwetata. Izi mundu wakozi ne umbula. Aumbula aitangiwa ganela enheyo atazi waitangiwa ila wamwa yuko kola mundu wazi. Kana ndini wasindu hivi lilika na kuona mboya maundu ano mana abode yawa na izo no kukilwa bina mundu kale loweta ngeyo mboda ina dhukumia kai si akilia mabina zubina whether you kaile kaumbule. Now you as a parent there tamusia how do you go deal na chwata no deal you tazi toze la inesu ya kuya maswade ya kana tiko keka utumewa nini yutamuzebe ondoma ngakana kagu no deal itawa na maundoma mazumba spirits and all that pe ondoma na
kana kaunduke ubivti ko maybe not have my spirit makakweteka. Very simple. Nazinto zabo lembozo. Very simple. Ata. Yini kwetha wewe muike. Andinaze we mutangiye kana we chawo. We muike. We muike. No sense mwana wako aichange ndu emaona. Mwambi yona ibindia. Anona nena. Siana ingi sida ukaweka lite bandu weweka. Sindu sia mithemba tesu. Na wewe nindi kwekala ibode yazena sia kuna maziro. Nundu zindu izo anokwetha community yo sukulu. Nukona ida sinde mpaka together sisi ya family. Ona katumia no sukulu. Siana hizi tumeka mpaka ukethe sukulu private ya mundu chombe. O mundu na akenda thaitha ngaizu mo thaitha. Sukulu izu ni boke kumye ku. Kaya ndiye keka sukulu kana kaisioka. Ne sai mbinge munoto no mana mwana yuko pika possessed ndwethwa ndetha ya comfortable. So you are manani possessed. What next? No, what next niko by you ndonge nikithembeo. Kuwa kana kambe kakele kakaletu kana gani kakana na bai mundu wanoti ndiko first born ko. Exactly. Namwe ndiko first born. Mama tumeka muno azu. Mama tumeka muno na nicho wewe hapo yewa kokuwa ekidadi. Kokuwa ekidadi. Kokuwa ekidadi wekara. Banda wakatwa mwana kanisani. Ukwezu no sia wambe. Utwa kanisani ela dedication. Uka mando kindu. Muno nga utaethetie kidao. Omboi ngoko ndio yekio basi akwena na mwekio wako. Na wende uinengana mwana kithembeoni. Amwenangana mwana kithembeoni yuisioka. Uimokwa uinengana ndemba yako kana na mwela we kuite. Uinengana ndio isioko inewa mwana. Mundu mwana wambe. Ndiko masiana usia wambe wo mtheno wako. You mbako kakwe. Mbako kakwe. Mundu usi no kuita siana sile ndiko kokwa ni kwaze ne wa moza kuma kwa kana ne wa munenga na wanga hii. Wa munenga ne na wa moza ingi. Lumo ngaino yetekelia onondo you and them boy no with the nombeza kana no na mun ne yo samwanya wake ya samwana wake wa mukuwa nayo kithembe nikana yu aketikilika nikwithwa no kuito sia wombe usunugwa sia wambe na ndo maake obuthisia sindu ukuko athawe na kithadi na wona wisine enda yuyu na we mwenda okwe enda kithembe onetha na eji enetha ona okweyo nenetha ngina mundu muima mutumia uyu na mbue na ni kithadi na ndakuwa kithembe usugo kwite ingi ziombe usuaka lulute kanu suni apostle mogamba mjanja na hallelujah, amen. Am I talking to somebody? Amen. Can I hear a big amen? Amen. Hallelujah. It's time to hovering. Ultra cool. I hear money. I smell cash. I don't know where they come to be. If it come from bank, from M-Pesa, from wallet, I don't know. It's not my duty. I've done my duty. I'm just waiting, and I believe. They know the amount of time. And mama nengai. Mama nengai. Digwe arangi wa digwe. Anda bazi za digwe akinde manangai. Mata ba yan ina kithembe chako. Nikuithe wajuju. Wewe na kithembe. Kithembe ndio sio kitana. Ida na kila chako. Kiko kitana. Chako utetea. Na kithe hicho kibina. Kithe hicho kibina. Mwana wa gwezu gulu. Leo ni ndia yotinde ya itao yangai bai ya mukata we ni ndio kwenda we ni usibe kithembe okimwathani kithembe kionena yo lwake yukuza sukulu hizo pe mungi ukienda ithembe yo inde na nibula ni la gugu saa itatu ndateka miongo na muonza neta waboni neta wa apostle
Ela mugamba mulya bure kabisa.